yahamba yaya esigangeni yayodingela. Mangabe ifika lesigangeni yodingela, yafike yabamba ingonyama. Yafike yabamba ingonyama lesigangeni. Nayithi yabuya itohlola legibelwayo, ikhanza ukuthi lapha ibamba ingonyama. And lo ngonyama beyisesencane kakhulu, incane kodwa ingonyama. Amen. Siyayathi ingonyama bazalwane. Yini ingonyama? Lipubesi lion. Yes. Ngiyona ke ingonyama. Na yafika lapha le ndoda ibambe ingonyama. Ifika lapha ikhanza leligibala, ikhanza ukuthi kunengonyama lebambekile and isesencane kakhulu ingonyama. Yase le ndoda iyayithatha le ngonyama yaya naye ekhaya layo. Mayifika le ekhaya layo, yafike yakha i-cage. Mayakha i-cage, yathatha le ngonyama yayifaka phakathi, yase iyayikhiyela le ngonyama, iyayivalela, yathatha tikhiya, yatibamba, yatifaka ephaketheni. Amen. Khona le tikhiya. Sabung. Yeah, thank you so much. Yafike yathatha le ngonyama yayikhiyela, yathatha makhiya yawafaka ekhukhwini. Amen. Ifaka ekhukhwini lamakhiya ayo, yase iyachubeka le ndoda bekuthi ngemalanga every day le ndoda imake sure ukuthi ingonyama iyayifida idlisa le ngonyama, iyayifida malanga le ndoda ifida le ngonyama. Uma iloku ifida ingonyama, le ngonyama nayo iya ngokuya iyakhula. Nikhona bazalwane, ngoba the more uyifida ingonyama nayo iyakhula. Ingonyama le ndoda iloku iyayifida every day. Mayifida le ndoda ifida le ngonyama, nale ngonyama nayo iyakhula. Yathi nangabe seyikhulile kwavakala emphakathini ukuthi no, lapha kulela khaya lela kunengonyama, lo baba loya unengonyama. Wamvukela umphakathi, nakamvukela umphakathi, beme emphakathini bathi hayi lo baba lo uyaganga. Akekho umuntu lo ngafuya ingonyama ekhaya lakhe kanti akaganga. Bathi lo baba lo uyaloya, lo baba lo ungumthaka. Wavuka umphakathi ngoba bazalwane, ingonyama uma uyifuyida imihla nemalanga kutawuvakala la uhlala khona, ngoba ukuthi la kuleli khaya leli ikhona, akade bakhona labangivako, ikhona ingonyama. Na uma kudume emangweni ukuthi la kuleli khaya kunengonyama, uyavuka umphakathi uthi hayi manje lo baba lo uyaganga. Ngoba bazalwane, uma sowuyifida kahle ingonyama, batosho ukuthi hayi lona yena kasiyethwa, lona yena uyaganga. Nabathi lo baba uyaganga, wavuka umphakathi. Labanye bathathe manje, labanye bathatha tinguni, bathatha tingodo ukuthi bafuna ukubulala lo babe. Nabafika babambota, abanye babambe tinsilani, labanye babambe manje, bathe kutoshaya lo babe. Nabafika baqala bathi ye babe, tetela le ngonyama ihambe. Bamtshela into yokuqala, babe tetela le ngonyama yena njani bazalwane ihambe. Lo baba wathi hey, ingonyama yami le ngithi fiyele yona. Wathatha emakhiya wawabuyisele ekhikhwini lakhe, wathatha emakhiya wawafaka ephaketheni lakhe. Bathi nabani hey, tetela le ngonyama yena njani bazalwane ihambe. Lo baba wala nengonyama yakhe. Baqala manje bantu bangadlali naye, baqala manje bamshaya. Lomnye umkhanda ngemanje, labanye bamshaya ngetakila, labanye bamshaya ngemali ngetinsilane. Bayayishaya le ndoda, bayitshela into yinye, tetela le ngonyama ihambe. Uthi le babe le ngonyama le yami ngithi fiyele yona, le ngonyama ngibayimshaya umphakathi bazalwane. Awulakuleki mangabe sowunengahle umphakathi, awulakulwe balo bamshaya lo babe. Bathi tetela le ngonyama ihambe. Lo babe solo uyala kuthi nje bamshaya bazalwane, bamshaya waba mabokoboko. Kwasonzela lenye indoda eceleni, yafika yathi ye babe tetela le ngonyama njengoba labantu basho, ngoba labantu laba batose bakubulala. Njengoba wena usona ungafuni kutetela le ngonyama, labantu laba batose bakubulala ngoba number 1 labantu wena
uyi-one but labantu baningi but kukhona info lonayo wena info lonayo iyi-one unale ngwenyama so phetheka lengwenyama ngoba ingwenyama inemandla yokuthi lwela yona ngokwayo ayithingulelwa nguwe yobabe wena newefa lamagama wakhipha tikhiya ephakethini lakhe uma abakhipha tikhiya wavulela lengwenyama buyakhibonisa wavulela lengwenyama kuthi tena kathatha kuyivulela akekho notshela nomunye kusengabi manje wathi nakayivulela yaphosa kayiwana lomunye washona ngala labanye bashona ngala labanye bashona ngala ngoba ingwenyama inemandla okudulwela yona lentotsile mkhuhlo make awunawo amandla okulwa nayo betikolosa awunawo amandla okulwa nayo basakase batase bakubulale labantu ngetheni ingwenyama yomndeni kaJuda yanele yadosha kubaleka bathakase yanele yadosha kubaleka Israyeli yanele yadosha kubaleka inkitho ngoba yona inamandla okudulwela ngokwayo lithi liBhayibheli ithadakho dingenza kuwe ngendlela yinye kodwa nangamese dijika tindlela ti-7 lentahlukahlukene babe tethela ingwenyama make tethela ingwenyama ungalwile bantu tethela ingwenyama impi ayisiyo ngeyakho impi ngeyakaJehova nothula nina mandakha nothula nina ibone Jehova anilwela wenele bathethela ingwenyama akekho lotshela nomunye ukuthi sekuphi manje labakodwa labashiya isicathulo saka left le bashiya saka right ngala kwente njani ngonyama sayiphumile ngiyakuthandazela egameni likaJesu fika ingwenyama yakho demoya uyifika ayikhule uyifika nemthandazo njengoba uprayer fasting ufika ingwenyama njengoba ufundisa livi ufika ingwenyama and mayikhula ungasabi babi labafuyakhala ungasabi bana abafuyaloya ngoba demoya ikhula iyabonakala demoya ikhula yona iyalwa yona wayivulela yaphosha kayiwana kwabaleka bandla yaphosha kayiwana ku-expirite yaphosha kayiwana inkosi yabaleka saniphosha ngwenyama saniphosha ngwenyama saniphosha ngwenyama oma le ndoda abantu oyishaba zibayibulala ngoba ufuna kulwa impi langanamandla okuyilwa uNkulunkulu akalwelwa uNkulunkulu uyakwathi ukuthi lwela yena otshela sethoni bakuthi ungayilwi lempi tethela ingwenyama utshela ungayilwi lempi tethela ngiyathi bakukambele banga ngiyathi bakukhulumele banga bathi ungayilwi lempi tethela ingwenyama ngiyathi bayakusukela kodwa lempi ungayilwi tethela ingwenyama tethela the line of the tribe of Judah udolwa ngokwakhe bayitethela wangabikho lothe akazange announce lothe ngiyitethela wavele wathatha wadedela ngoba la ebusuku athi uzuhlala ungalalisi lento ngiyathi ukuthi ngo12 iyafika igitha lamathanda wena before ulala enzambama nje utethela ingwenyama babe sengiyalala manje hamba ngonyama yomndeni kaJuda hamba nyoka esinye inyoka hamba ngonyama epinyama mfethi ngonyama hamba bathi nabasifika ebusuku ekhaya lapho bakhanza ingonyama impile iyaluta amalanga bomlilo bayikhanza ibhoda bayikhanza imile itungelete umuntu wakho bayikhanza imile igazile ibhoda bomlilo siyalala bazalwane sithembe ukuthi uma silala ingonyama yona kayizeli
yona kayilali bazalwane akayehlele ushayiswa moya wanga akafumeli kunenge wa abazalwane akafumeli nyawo lethu luselele wayithethela babaleka bonke bengathi namandla lonawo ungawasebenzisi ekulweni sebenzisa lamandla lonawo ekondleni ngonyama sebenzisa lamandla lonawo ekuvuleleni ingonyama Femazana uma basengakasho ukuthi uyaganganyana choice ngonyama yakho isengakakhulanga ya funa baze basho ukuthi emsebenzini nawusebenza khona fanele batry baze basho bathi lo akasiyethwa lo uyaganga khona into laganga Nicola bazalwane ya uNkulunkulu athi kubonakalise empilweni yakho kuze kujike ifamily hayi lo ngasina yena akasasiyefa lo kanti vele usiwethwa unengonyama yomndeni kaJuda unengonyama phakathi kuye you are not alone. The book of Mark chapter number 2. Mark chapter number 2. Let's read from verse number 1. Mark chapter number 2 from verse number 1. From verse number 1. Wabuye wangena eKapanewume emva kwezinsuku ezithile. Phinda futhi amagama. Wabuye wangena eKapanewume. Wabuye wangena eKapanewume. Emva kwezinsuku ezithile. Emva kwezinsuku ezithile. Sizuleso. Emva kwezinsuku wabuye wangena eKapanewume emva kwezinsuku ezithile. Yes. Kwezwakala ukuthi usendlini. Kwezwakala ukuthi usendlini. Yes. Kwase kubuthana abaningi. Akwabe kusabakho ndawo nangasemnyango. Yes. Wakhuluma izwi kubo. Beza kuye bethwele umuntu ofe uhlangothi ephethwe ngabantu abane. Ephethwe ngabantu abane. Bengena kusondela kuye ngenxa yesiquku baqanqa uphahla lapho ekhona. Bathi sebe bombozile behlisa uhlaka alele kulo ofe uhlangothi. Bathi sebenjani? Bembombozile. Bathi sebembombozile. Amen. Bathi sebenjani bazalwane? Bembombozile. Amhla sidombomboza la. Amen. Yeah. uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi, ndodana uthethelelwe izono zakho. uJesu ebona ukukholwa kwabo wase uthi kulo ofe uhlangothi, ndodana uthethelelwe izono zakho. Abe abona ukukholwa kwabo, hayi kwalolo ofe ihlangothi, kodwa ubona ukukholwa kwalaba lebamthwele, lamadoda lekaM4. Amen. Jesu nakabuka ubona ukukholwa kwalamadoda lekaM4, bese ukhuluma nalo lebamlethile ukuthi tono takho dithethelelwe. Speak through your word, confirm it through signs and wonders, in the name which is above all name, the name of Jesus I pray. Amen. And when he returned to Capernaum, after some days, it was reported that he was at home. But a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. So many gathered that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came bringing to him a paralyzed, carried by 4 of them, since they could not get him to Jesus because the crowd. They made an opening
in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered the mat the paralyzed man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to them, to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." This was it's a gospel of Mark. Mark umangabe aveta livangeli uveta Jesu enda indvo le ake wayenda ngaphambilini. Uma aveta Mark uveta Jesu njengomuntu leyenda indvo ebese ahambe ebese abuye atoyenda lendvo legathi ayendile ekuqaleni. Nikhona bazalwane, umveta ayenda indvo abese amvete anyamalale aphinze amvete aphinze ayenda futhi lendvo again. That is why nakaveta la uthi and again Jesus entered Capernaum. Lokusho ukuthi bekangaqali kungena uke wangena wase uyahamba bese waphinze wangena futhi for the second time, ngoba umveta anguJesu lo ngagcini kwenda indvo inye. Uthi nakayendile lendvo ase uyahamba noma lendvo ingaphela noma lendvo inganyamalala bese Jesu abuye and do it again. Nikhona bazalwane, mhlawumbe khona namhlanje singakayanga nzawo uthi ngikile ngaba nepeace empilweni yami, ipeace yahamba. I wanna pray namhla ngithi Lord do it again. Uma uke wanginika ipeace manje angisanayo, Jesu he is able to do it again. Lenjabulo lokho waba nayo namhla I know ayiseko, but Jesus he is able to do it again. Nikhona kodwa bazalwane, lo msebenzi lokho waba nawo namhla kawusekho, Jesus he is able to do it again, because no Jesu akayindika yi-one uyenda anyamalale and he come back again and do it again. Ngoba sithi ngaba nebantu namhla lebathi Lord do it again, Lord do it again. Uke wangivakashela uNkulunkulu awuphinde ungivakashele futhi, uke wanginika ukuphila uNkulunkulu awuphinde unginike futhi, uke wanginika injabulo uNkulunkulu awuphinde unginike futhi. Athi lo hlabelela kahle athi Lord whatever you do please don't do it without me, because Jesus he is able to do it again and again. You can understand? He is able to do it again. Involonga tunayo yanyamalala kulega. Jesus, he is able to do it again. Little Bible, I want to pray. Little Bible, ngalengele malanga. Jesu umile uyashumayela. Little Bible, the crowd. Ebantu labanyeni bagcwele, ebantu bambunganyele. Little Bible bekasethembelini. Ashumayela lifi la nkulunkulu. The more ashumayela lifi la nkulunkulu, little Bible bantu banza. Sifundi sebantu besanya banyathelana. Batelene bantu. They need the word of God. Bafuna lifi la nkulunkulu. Jesu uyashumayela. Little Bible la nkulunkulu. Wakamka madoda lega mfo biyanike bazalwane. Wakamka madoda lega mfo. Nikhona kodwa bazalwane. Mhlambe okay asebenzise wena ube la wena ube ngumngani wabo lo fela ihlangothi ngayisusa bazalwane idangisenza bazalwane ngeke ngiyacisa incedzeni yes siyabonga bazalwane hey yeah praise the Lord. Good God. Na pray bazalwane, na pray. Uphilise phekelelekeleni ngiwe ne. All right. Tamanzi. Yeah. Libible lithi kabazalwane la le fole ngifake emkhathini mhlawumbe makungalunga. Yeah, sibangani songo4. Libible lithi bangani labangu4. Bangani bazalwane? Bangu4. Lithi Bible bebanemngani wabo lo yedwa. Lo afenhlangothi lithi iBhayibheli labangani laba bonke sebamathi ukuthi umngani wabo ufenhlangothi
enhlangothi, umngani wethu ufe enhlangothi, kodwa sesivile la edolobheni eKapenawume ikhona indoda lesengenile lalibito lakhe kuKristu Jesu. Sesivile ngoba kukholwa kuda ngokufa, kufa livi kaNkulunkulu. Bathi laba sesivile in this town, in this city there is a man by the name Jesus. Bathi sesivile kuthi lo Jesu lo kuba waqhamuka indoda lalibito labo uBartimeyu lebe ingabone emehlweni. Lo Jesu lo wavula amehlo aBartimeyu. Sesivile lo Jesu lo lakakhona langisaweni lo wesifazane lophe for 12 years wakabumphethe wangubo yakhe kodwa wanqamuka. Sesivile ukuthi le ndoda leyafika kuPetro ashikashika ubusuku bonke wakabambi lutho. Yafika le ndoda Petro awasha amanetha yathi Petro qonisela amanetha emjuleni ubambe. Petro wabamba. Sesivile ukuthi le ndoda laboJesu lefika emshadweni waseKhana liwayini liphelile. Yafika la ndoda yashintsha manje yawena liwayini. Sesivile le ndoda ukuthi ngaphakathi. Sesivile ukuthi le ndoda laboJesu lengena eKapenawume ilele yafika abantu bangu 5,000 banezinhlandi lezi5 banemalofu lezi3 yafika amadoda ebafelokazi. Sesivile ukuthi le ndoda yafika ethuneni laLazaro ana 4 days and 4 nights afile la ndoda yamvusa. Sesivile ukuthi le ndoda sayikhona maphakathi edithina samfo sinemngani wethu sonzela sinemngani wethu edilomngani wethu uyagula. Lo mngani wethu lo sawusimukelile simo sakhe kugula kwakhe sawumukelile. Sawuyazi ukuthi vele mine ngikhangalela vele mine ngiphila ngamapilisi njengoba sinatandele bakhona abantu labanye sebasimukelile simo sabo. Mfundisi the pain le vele yami yenhlobo le vele yami yesifo lesi vele sami. Lomunye soyimukelile inhlupheko yakhe yalona simo sakhe sawusimukele akasana nkinga ngesimo sakhe kodwa nikhona abazalwane. Lithi iBhayibheli sonzela lithi iBhayibheli lamadoda lawa awu4 ase ayahlangana athi asikhulumeni bangani bami. Umngani wethu number 1 simo sakhe sawusimukelile kodwa thina som4 lesimo asisimukeli asikasimukelanga. Kangathi kulomnyaka uNkulunkulu angavusela abantu bakuthi noma inhlupheko yakho soyimukele bathi bona asimukele. Yathi ukukhuluma kwakho sobumukelile kodwa namuhla ngiyala athi la madoda lenkinga lomngani wethu namuhla fanele ilunge. Lesimo sakhe namuhla fanele silunge. Can I prophesy inkinga yakho namuhla fanele ilunge. Yokugula kwakho namuhla fanele kuphele. Yebo lekhanisabo namuhla fanele iphele. Ahlangana namadoda nahlangana namadoda athi siyavumelana kokuthi namuhla ile inkinga yakhe iyalunga. Athi sekanjani bazalwane siyavumelana. Bavumelana bong4 bathi noma lona angekho sinankinga bathi thina som4 siyavumelana. Ngingakhuluma nawe sihloko sani siyavumelana. Thani siyavumelana namhla inkinga yakho iyalunga. Thani siyavumelana. Bantwana bakho bayawuthola umsebenzi. Thani siyavumelana. Umshado wakho uyalunga. Thani siyavumelana. Ibhizinisi yakho iyaphakama. Thani siyavumelana. Kuthula kangena ekhaya lakho. Thani siyavumelana. Simo siyashintsha. Thani siyavumelana. Ahlangana la madoda avumelana. 1, 2 or 3 akhalata in my name. I Jehovah will be there. I Jehovah I will be in their midst.
Utitshela nabantu emkhulu ukuthi namuhla awusiwedwa. Ngikunika God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Niba yiso, ilungisa simo salo mama, ilungisa simo salo sisi, ilungisa simo salo baba. Namuhla mina namuthathu yalizulu sivumelene ukuthi wena inyembeti takho diyanqamuka. Yebuthathu belisulu sivuya bazalwane nalabantu bavumelana. Jehova uma wesine awubonanga Shadraka naMeshaki na-Abednego bavumelana. Yehla le ndoda yesine eyabakhona bangathi bamemethela ngithi kukhona owesine ohambahambayo phakathi kwethu. Kukhona owesine owabazalwane madoda lekamfo. Madoda lekamfo ake afanelwa egedeni. Yithi iBhayibheli anobulephelo athi la madoda sihlalelani la sise sawubazalwane ngishophe baba. Why are we sitting here until we die? Uma singena edolobheni nabasibulala sitakufa, nabasiyekela sitawuphila. Bavumelana bangfo nabavumelana banyathela bafaka lo msitho. Athi madoda our assignment lula ukukholwa kwakhe asikudzingi ngoba vele simo sakhe so simukele. Iright khona lapho bambi simo sakhe so simukele, but thina lesimo asisimukelanga. Namhla bentothi mina nebuthathu belizulu, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Lento yakho yokugula so asimukele, lento yakho yenhlupheko asimukele, lento yakho yenkinga asimukele. Akusingedwa bazalwane, akusingedwa. I with the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Avumelana mina nawe. Bathi loso simukele simo, kodwa bangani bethu thina lesimo sakhe asisimukelanga. Lo uthi ngofaka nje, lo uthi ngofa nalokugula kwakhe, lo uthi ngofa nale nhlupheko yakhe, lo uthi ngofa nale tinyembeti takhe. Lithi iBhayibheli noma kunjalo sonselana base bayaqhamuka base bamthwala uwiki baqhamuka. Lomunye wabamba tandla, lomunye wabamba tinyawo, lomunye wabamba tandla, lomunye wabamba tinyawo. Bamthwala onikhona bazalwane bayena njani bazalwane. Bamthwala uyakuthela lesimo sakhe, but ngeke sikiyeke siyokuthwala sizo siyofika nawe kuye. Asiyekela sikuyekela siyakuthwala. Nikhona bazalwane engathi mama evele likamoya njengoba ulatende namhla ungathwala abamva bakho noma bangekho, evele likamoya ubathwala. Uthwala umyeni wakho abangekho la, uthwala umndeni wakho abangekho la. Uthi ngiyabathwala, ngiyanaye kuye, ngiyabathwala, ngiyanabo kuye. Bamthwala yanaye, bamthwala bahamba naye nabafika eminyango ethempelini. Bafika eminyango ethempelini bakhanza ukuthi la ethempelini kunjani bazalwane, kugcwele. And njengoba kugcwele akungeneke eminyango. Ithi into ufikile musuzamile bangalu yekela buyelana emuva emakhaya ngoba already nizamile kusuka naye le nisuka naye khona nafika naye la. And la kugcwele niyambona umfundisi, niyababona labantu banyenti ngakanani, angeke nize nimthole uJesu ngoba la kunjani bazalwane, kugcwele. Kanti njengoba kugcwele so bakhona abantu abagcwele mara banatipho, bakhona bona bafikile mara bethe batobuka ukuthi kwenzakalani, bakhona bona bafikile but labanye abanayo lezinto ukuthi siyamfuna
And kumbula, Jesus, he is a rewarder of they that they diligently seek him. Uyabavusa labo abamfuna ngokweqiniso. Athi la madoda asijiki nalesimo. Athi la madoda lesimo lesasijiki nasekhaya. Bathi singaba nemuntu namhlanje toba nengane. Asangijiki nalesimo ekhaya. Angijiki nalamapheni ekhaya. Angijiki nalehlupheko ekhaya. Angijiki nalestress ekhaya. Namuhla angijiki naso. Bathi sisuke nalomuntu ekhaya. Kodwa asijiki naye. Anje. Bangathi singeba nebantu namhla. Lebathi ukungena kwami angeke kufane nokuphuma kwami. Ngiyamfuna lo Jesu. Engathi singaba nebantu namhla. Lebantu ofana na Jacobe. You are saying, I will not let you go until you bless me. I will not let you go until you bless me. Amejibu hakusisama. Amejibu hakupisama. Umshate wami apishida. I need you, Jesus. I need you, Jesus. In business na miliafa. I need you, Jesus. Empty breading yakuna. I need you, Jesus. Atina mandota. We need you, Jesus. Cheme kusela. Ila matele mandeli fula. Kanchalo. Nemboya wami. Ulangatele la wena. Asantana mandota na akona. Ifuna na mshabanu. Emana watina musha. I need you, Jesus. Atina mandota. Jesus, we need you. Athi lamadoda kudzala siva ngawe ukuthi umangaliso uyawenda, kodwa namhla sifuna ukubona usendela wona thina. Basana nemane bathi ngaba nemuntu athi kudzala siva bathi Jesu uyawenda imihlolo, bathi namuhla ngifuna uwenda empilweni yami. Athi behlabela umbona phi wena, aphendula sonke ngimbona lapha kimi ehlanza inhliziyo yami. Bangathi ngaba nebantu namhla bathi ngifuna ukubona emfaneni wami, ngifuna ukubona kubosikati wami, ngifuna ukubona kumyeni wami, ngifuna ukubona kufamily yami, ngifuna ukubona. Asamadoda sivile ngemthumo wakho, kodwa namhla sijiki singakabonanga nathi usendele. Sithe siphethe umthwalo, but sifuna kubuyela emuva singenamthwalo. Ate la madoda asinzelwa anemthwalo, but bathi sifuna kubuyela emuva umthwalo usukile. Can I prophesy bazalwane? Ukuthi njengoba ungene la nemthwalo namhla awujiki nawo. Ngiyala ngeke ungene lokugula uphinde ujike lokugula. Ngeke ungene nepinyembete uphinde ujike nepinyembete. Ungasekhona umdala wethu nasiphi nasimo siyamlalela. We need a change. We need a change. Afika lapha eminyango ugcwele kunesiphithiphithi. Akungeneki kugcwele kunesiphithiphithi. Abazathi amadoda manje siyabona ukuthi kugcwele la minyango. Mara sivumelene. Sathi lo namhla simuka naye right. Lo namhla simo sakhe siyashintsha. Athi amadoda manje senda njani? Bathi laba akube ngilona lo aye kuyoboleka indvo lethide lesingayisebenzisa ngoba sibonile phansi kugcwele, kodwa ezulwini ku empty. Phansi kugcwele kodwa emazulwini ku empty. Phansi kona kugcwele kodwa ebazalwane man uma phansi kuphithitela susemehlo akhe bantwini. Bantu bathi kugcwele ngekuyendeke letho. Bantu bathi lesimo ngeke sishintshe lesi. Bantu bathi uyahlanya wena lo ngokusalunga. Bantu bathi letho levela udalwe nayo. Susamehlo akho phansi. Into phakamisela amehlo amathi emhlabeni. Isinto lami lifika phi na? Isinto lami liyofika kuJehova lo yena lisulu lemhlaba. Athi la madoda we will lift up our eyes unto the hill. Sasosamehlo ethu emhlabeni sabheka yena. Fix your eyes unto him as an altar and
the finisher of your faith. Umbheke yena awumqalisi emphelelisi ngokukholwa kwenu. Athi lamadoda nakabuka abona iwall. Athi kugcwele kona sibonile. Kodwa kukhona indzawo engakagcwalanga. Usemazulwini. Bakamine I have learned ukuthi singaba 1,000 in the tent. Yabo? Sonke mhlambe sifuna ukuthi sithandaze vele sifuna kunaka. But kukhona umuntu la ngakhona kunaka uNkulunkulu. Hey basabana manje. In the midst yabo bonke abantu abagcwele. But ungakhona ukutsinza inhliziyo kaNkulunkulu. Angifuni kuya lapha ya kunendzaba le mara ngithi mina is possible ukuthi ungamthinza uNkulunkulu abagcwele baba asitamadoda asijikina lo uthi lo ngisawujika lapha ngibonele ngingakuthola nalokuthi ngisayojika lapha nalokuthi ngisayojika lapha nalokuthi ngisayojika lapha ngibona ukuthi utholani bayahamba bongu4 bayasplit bayabuya futhi again nababuya uthi lo la ngibuya khona ngithole stepis la ngibuya khona ngithole stepis uthi lo hey la ngibuya khona bangiboleka ishizela uthi la ngibuya khona ihamula banginikile uthi lo wes4 la ngibuya khona icycat nginayo ngiphethe ngala sine 4 pounds ngala sine shizela ngala sine stepis ngala sine cycat nikhona kodwa bazalwane uthi lo ngiyasibeka stepis madoda ngiyasibeka stepis madoda ngiyasibeka stepis uthi madoda namhla siyasuka phansi siyakhuphuka engathi singamemethela bazalwane impelethi siyakhuphuka impelethi siyaphakama from glory to glory from one level to another level from one dimension to another from power to power from zero to hero athi la madoda siyakhuphuka sibe sithwele umthwalo njalo kodwa senda njani bazalwane siyakhuphuka babamba umthwalo bayakhuphuka labafika letulo uthi lo ishizele irate uthi lo mnye i4 pounds irate uthi lo mnye icycat ujuba lizenke nayo injalo bazana irate la sifunze khona athi la madoda ayabhodla ethele ligama ayaboboza bekunale igama lelimnanzi ayisilo ngikhuluma lenye indzaba leli gama leli sithi lisiya imthelile mara leli gama ukuthi namhla siyindani bazolona nje i-check fast Mark chapter number 2 chapter number 2 athi lamadoda kukhona into lesiyendako Jesus Christ kukhona into lesiyendako kukhona into lesiyendako tshela Mark uthi Mark here kukhona into lesiyendako namhla kukhona into lesiyendako namhla yeah, let's in the come. Sebebhobozile bathi siyabhoboza ucinzima siyabhoboza siyabhidlita nikhona bazalwane la madoda athi omnye akabambi ihamuli 4 pounds bese siyabhidlita wonke umkhawulo siyabhidlita namhla engathi singamemetela mane ithi wonke umkhawulo lebathi balafele bafaka ishukela namhla siyayiphohloda lithonga leshukela lithonga le high blood siyaphohloda liphonga lekugula siyaphohloda lithonga le ma accident siyaphohloda lithonga le nhlupheko siyaphohloda kulona lo akabambi ihamula yakhe yomunye abambishisela yakhe lento lethi noma bangafunza akike bayenzayo namhla lento siyayiphohloza namhla lento siyayiphohloda akathi ukuthakala yakhe sithi empilweni yakho wakho kusathane kodwa namuhla siyaphohloza waba kulona lo waphohloza
kwafakala umsindo wokubhodloza babhodloza bavula lesikhala lesinkulu base babamba umngani wabo lithi iBhayibheli bamphonsela kuJesu kwaba nguJesu nesimo sabo kwaba nguJesu nesimo sabo kwaba nguJesu nenkinga yabo kwaba nguJesu nokugula kwanami lithi iBhayibheli Jesu waguquka abona kukholwa kwabo abona kukholwa kwabo ukukholwa lokungaka ngikazi ukubona ngoba namhla mama ude ukholwa ukuthi bambala bayoguqa uNkulunkulu uyokubona kukholwa kwakho uyokubona kukholwa kwemiyeni wakho uyokubona kukholwa kwakho bese iBhayibheli waguqa wabona kukholwa wathi ngiyaqala ukubona kukholwa kwengaka wavusa nami bathi tono takho ithethelele waphila lo wabuyele emuva kubangani bakhe ahamba ngetinyawo bete bathwele bamuka bakhululekile bazalwane angathi yini imboloti enayo uyithwele emahlombe akho lebo uyithwele ebusuku ikudla uyithwele enhlitshweni yakho ikhalisa tinyembe kodwa namuhla ngiyathandaza ayijiki nayo it's fine ayijiki nayo ngifuna usukume la ukhona khona usukume la ukhona before sithandazelana ngifuna usukume la ukhona khona kube ngilona lo abambe ihamula yakhe kube ngilona lo abambe ishizela yakhe kube ngilona lo abambe isayikhathi yakhe isayikhathi noma ngathiwa bafase ngani noma bafase ngaliwayera noma bafase ngetingetani yona iyagamula ngifuna ukuthi uye evele likamoya ukuthi noma ngabe yini lebeyifasile namhla ngiyayincamela bese ubambe ihamula yakho uthi ngiyathi vele ukuthi bala ekhaya gogo wathi uyazama ke emendweni wabuya manje wathi uyemendweni wabuya nami ngathi ngiyazama ngiyabuya but angifuni lendiwe lekubambana bami namhla ngibambe ihamula lesiqalekiso sokuthi bala ekhaya abahlali emshadweni ngiyabhodloda uthi namhla ngibambe ihamula yami lesiqalekiso sokuthi noma bangafunza abasebenzi kahle uthi namhla ngena njani bazalwane ngiyabhodloda uthi lesiqalekiso sokuthi lakhaya sonke sifa ngama accident nawe ungakadutshulwa ukwaziwe nawe ungakagwazwa ungigicika ngemoto uthi namhla lonke lidimoni elithi la ekhaya fanele sife ngesihluku uthi ngiyalibhodloda uthi lonke lidimoni elithi la ekhaya sifa ngokugula lokunje namhla ngena njani bazalwane ngiyabhodloda ngifuna uyobhodloda imikhawulo yesipho before nje siyakhasha ngifuna kube ngilona lo ubukane nelivunga lakhe lumnye ayele pamba khumbula ikhalite yethu atisito tenyama kodwa ikhalite yethu takamoya kusho ukuthi ihamule yethu ayisiya senyameni yakamoya ngiyakwathi kuyibamba in the spirit ngithi wena livonga lombili ngegama lika Jesu ngiyakubhidlita ngiyakukopula ngiyakudestroya bese kwende kumhlobo likhona bazwana angathi ungavumi ukuthi awuthwele phenza ubuyele emuva ukuthwele yala nami athi amadoda angeke sithi sibambe ematini siphinde sibuyele emuva sibambe ematini namuhla kule busuku banamuhla ngifuna uyebamba ihamula yakho and destroy khumbula ilwimi lakho linemandla okwakha nemandla okubhidlita kusho ukuthi akuthi awudinge lokuningi udinga ilwimi lakho ukuthi ulisebenzise bese uyabhidlita nawu lendvo ungayifuni ekhaya lakho loyibonayo bese uthi lendvo le angiyifuni ngiyayibhidlika khumbula nangicala ngithi Jesus is able to do it again uma ngabe bekunendvo lebeyilahlekile ingasekho bese uphinza ukuthi Lord do it again sasikade sine peace ngiyayifuna futhi peace sasikade sijabula ngiyakufuna lokho kujabula bambi ihamula yakho ube ngilona lo ubukane nelivonga lakho into destroy just move around wherever you are.